Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak sa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Dahil takot kima di ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakaday. Sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Ne, nagdamagaklaan mo't andi baro. Talaga kit di aman nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wen mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaung-ungal. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod Apay nga takas jaja anak mo. Kat saan kayo matakas jay iti day dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, ato'y mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadtre pa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutan. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang dayjay. Nagdamag ka nulang. Ay, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapula damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Okay, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alupo, si dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dahi jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin. Nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, andi. Litsong manok di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, andi. Ayos lang. Awan problema di na. Ewan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Diya ko nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka nga nag-reply ka na niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga yung aklunan na? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, andi. Amumot alakyanak, armon na. Awan sama respetum kanya kon. Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata, napintas ka matlat ta. Saan to, pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka.
Adaya tumboy kasta. Ha? Marikriknak di na. Saan asikat itumboy? Jay GF mo titumboy. Ay, sana po no dayta. Siyak titumboy, talalaki tirik na kandi. Iso asorya, ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumat ngayong bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, andi. Di na ko mapagsardengan nga agarap ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak namin ti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamuka, andi. Natangken na talaga ti ulong. Masursurunak iti dayjing andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardin mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye am laeng, tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang pwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan data. Isuki may parbang parakan ka din Makapadurman mo dahil nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki iti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kiday ni ti lalaki. Itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi oreawan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta. Aginggat ingana. Awan to nga ta. Tiyag baliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta. Ti agaram kan kuana anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto kan kuana. Ay na, din tumapasamak dayta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ay, saanan ba raw? Kabala. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket agyaman ak adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitlaay. Ay wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangtad iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Adakwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kitditi, pasensyaan na tatunggal umay ije balay, katila maararamid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na may pasit kanaw ti panagayat na kanidina, ti kas niyang aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ararmon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray.
Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa eh. Wen ngem ay na saan maaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, wala ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nobya ni di na nga anak mo paray. Agraraman nga raw na mang nobya. No agas asta. Kunamidlan pudpud no alalaki. Agraraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang, tikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw, nalalayngan ko man ni Andi nga arman, tapno agbawing kan kwa na. Nadayo ang mapasamak ti kasta pare. Jakpat siya, nakayatan ni di na ti anak ka. Imposible day ta pare. Awan ti imposible, no talaga nga isuda ti naikari, para iti tunggal may sa, maray. Sara, makadlawak kan ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ta ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburbori nga ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Apay akastamot kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangakan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan di na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da kumatatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak kamuha. Sinsina anak ngaminan. Ngam diyak imanugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya? Nukasta? Nagsakit kararamidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inanlilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa sa mga niya ti panunutan nagititat tao ang makakita kin ka ni Tiayan Tiridaw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan,
Arumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samot tayo. Basit lati ininom ko. Danggayan nak nga ginaw Manong Ernesto. Inakgumatang iti inuman ta. Ang damat arag di balay. No, kayat mo Ano, tiidul-dulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti inuman ta. Tapno saan ako narumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina diti balay. Jak agawid no adda dita dayta adina manong. Dagulit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kaya. Ngam ipilit na lang ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kaya't ti agawid. Nabarteken. Si kanti makamuken ko na manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Ay, apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan lobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Sino alalakin ay ta? Amam. Ibagam, kaya't ko ang makasarita. Wano saan, intagdarom adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara tinakasikaw kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akaon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gabkas jay matan tinapasamak. Nakasaganak ang mga kasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Agyaman Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko tama ayat naktumot lang, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak ka. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw pare. Ay mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Resaan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwa hindi anak ka. Saanin atumbaw? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wan Dina, inlimid mi ti pa nagkasar mi iti nobyo.
Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wen nga rud. Kayat ka kumaasidiren, Sara. Kayat ka pabasulan gapit kasto nagtungpalak ngam saanen? Tadaditan. Ay, sorry, Dina, Sa nabalit na singpot ni manong ko. Di na kanto pasangitin day dyan. Nagrigat ngam pilpilitek ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laing Dina. Kat idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti dan na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na dyan. Apay, awan-awag na Awan nga rod tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katitaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na-ispal tibiyag ni Manong? Anya. Anak ka, di ka unay agladlading ito ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kon nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukal ko kan kuana tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papadam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balumutan. Anya? Diyak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdang tapakaragsakak ter aramidak, Dina. Tababang na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, gingga ita. Nga ure adan anak ko. Ken balo Saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamatan Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalatta ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na. Promise. Agkasarta ko man, di na. Ading Maya, adda ka dimot lang namakin ka. Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, diyak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat nga ibagak da ito Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya kan talaga. Ulitak, diyak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak, sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang ay kidaw iti pamakaon kanya kaling. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading.
Patuloy kon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Siyaks salang tinayparswa kastoy. Kanayo na kagmalmalas kan ayat. Kanayo na kamapahay. Matudugo na hindi pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw anapaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet ken napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ta ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Mag-apal nga rin dagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak nga minanatayar. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Adda, anang. Siyak ba ita? Ay, siyak, tinaiparaswa na laad. Ingka mga naan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manin pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sangawan gasat ko kanayat nanang. Sana kami na naiparaswa agwapo. Malasaksa mo ta naiparaswa. Saan man atila ibagbagam. Magpaiso mo nanang. Naiparaswa sa mapapakilatan. Naiparaswa nga wan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Ay, Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, ha? Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsa. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsa, ket ni Apo Diyos anak ko. nanang. Mala, agrubwat ka kitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige nanang. Sumurano aktaw. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti pormak. Ha? Na? Ay, uwan! Bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan amok mo't kahit asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ken ka, maso anak ka. Kunakla no, sino tinagtuktok, si Kamat Gaya, Maso. Sumar ka! Agyaman na ka, Alicia. Ala, agtugaw ka. Ay, agyaman ak manin. Aywan, Alicia. Adda pa sa rabok anatang. Kapurpros da kita. Pangpakbet anatang. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang bayadat at akababain. Ah? Saan? Itagkuhin ka na ita. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Kun amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Kat numabalain. Ituloy ko kumamananti agaram kan ka. Jak na ituloy ite. Ta nag-abroad ka ngamin ite. Anya? Alicia, ay-ayatin ka pa'y lang aging gayta. Saan ang nagbalew, tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay ta. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo nanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia.
Saan ang nagbaliw? Kahit nagdaton kan kwa na. Uy, nanang. Kahit tanyat ko na nangay. Sana nakatagari, nanang. Nagulimag. Maawatak latan sigurado anak lahat. Gamay, di na lamlamain agdato na kumalingkan kwa na. Kahit sigurado kan itirik nam kan kwa na, nakak. Uy, nanang. Gamay, siguro din nga gayatak ni Alisa. Sapay kumata, aklunan ako. Tapos ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan amapaay, anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag na ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna maso. Ay, agyaman na Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman lang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin ka. Karabasa, okra kentaro, kapurpuros launay dagita. Agyaman nak adto ti bayad tinateng nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan dagita, Alicia. Ay na, masapul abayanak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awatan mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, irisok di ti lamiseta Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan day ta. Anya gayam niya ko nang maibagam kanya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagpag ka. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami iti nobyo, kuwan? Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam di bayad tinatang adan iti lamisetan Kurang day ta Di pa'y nabayadan ti damo inyog ko iti. Balor ti duwagasok day day. Ha? Ay, sige. Magbiglaan ta lahat ti bayad ko, masaw. Awanang. Natudog at talagang day pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapoy, ti panang papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot day ta. Saan aday ta, ti mangidagulkan ka. Kasta di ko na ayo Saan na kayo tanday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na mariklik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ito bagay. Paya gusto, hindi mo pasama kita biyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulat. Tapay, amay kas-kastuya. Nung minsan, sa napatas ti biyang, at nagraglag sa nagladladingit. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agururay ken ka. Lulahang na na. Nakaya ko na ba? Ganun to pa makasawa nga Ito lang to na ko. Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa dista namin, naparigatan daw na ito puso ko paspasakin na. Awan limpyo babae tulubong. Pasig namin na suplana. Sa
Saan la ko man ana iparparswa dagita babae? Ay sus, saan man atila ibagbagam mo? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itao, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itao? Tapos sa anak, masaksakta na kastoy nanan. Anya, ay na, saan na saya at dagita nga ibagbagam kunak mang. Basta nasakit tinagam ko. Kangurang-urang amin na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. Pasilayan ni Radin. Ay, mabalin pa nga ron. Ay, sambut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man. Idindinan yun akakabsat. Tapno mapani tilugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay, di nakpadandunan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matag. Patas ko malang ka. Lalaki man wano babae. First come first serve ba ta? Ay na, nakasangpat amatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay matdita nga mi suot mo. Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan dato awit ko. Ureta, may sa madla nga basit nga si Lupinti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may sa nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamatan amaso? Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka ununa yan? Dita ka! Masaw, inta makipangandita ka ruba, tanagayab da mo. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan di mapanarang. Pasig tumutla ang mamarites dagita dumar ay dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurguro akit kitaan dagita babae. Ado ti dumar ay ababalasan. Anyat among ngay anak kaw. Ang mga no makakita ka iti balasan nga armamana. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha? Papa-importante dagita babae? Pre! Masaw. Feeling beauty ng tumulamin? Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista dagita babae? Pre! Apay aya akas ta ti ibagbaga manak kaw. Basta ka gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan daktulangin na. Manong maso, umay ko man isubli dato malukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mo, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa na grupo pang Berta. Hala, apay, anyat kaguram kanya kaya awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manyak! Pagan anok kuma. Kan di ka wal makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas ta pa na grupo pam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot tong tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang mulang Miss Universe ka mo. Sadista. Nan, aglisi ka titalan kun Aglisi ka. Tadapay papanak. Maso, adapay mo laman natin. Gumatangak man tay pangpakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Kung namulan nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan?
Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga kakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, ngam saan ka mo't anapintas. Maso, no nasakitan ka iti panangpaay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, saan ka pagan ano? No di na kayat saan lang? Nakarkano pa asang ka kayat Alisa? Nagalas taramid dyaw, babae. Apay nga tangakas diya matan ni Maso. Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apay nga tangay. Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpay sao? Kurso na adam di anak ko, Berta. Awan na, ngamhan yung ay bagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak ngamin, limlimot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni masaw kanyak, ngamhanak mat nga araman. Anya? Di yun man idildil da dya, Berta nanang. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagut pa ay, kan napintas mo. Ura man isunti ka pintasan dito lubong, jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka di. Sigurado nga aklunan na kaday jay. Manjak na raw. Apa ta ipilit yun nanang. Ah, di ka nga ron agungot, anak ko. Dagulit kayo tumang amin. Diya akong pagan ano, dagita babae. Nalang, adakad mo kasi mangpot. Nubya, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nanang. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Ngam sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya kayo. Nubading tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y anisan. Di dakati pa ni tikat kong aramiday, nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram kinkwana. Sana kas kadagit a babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya? Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga, nagmayo nagpasaglot yung kadali. Wa? Hindi ka nakuti ang galunin. Oh. Tiawanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday tayo. Oh, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan la siyak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya, walang katapops. Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah?
Di ka madanagan, tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga Rod. Kahit ko ang ma-relax lagi ti kukok. So, sige man lang. Ngala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyot mo tintid akulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang to pa dagito, imam. Ah, Detanal pasan dita, imam. Di matan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ala! Apa yan mga? Kahit ako mga arman. Mga ano pa ayan nak. Mabuti nga akong ama pa ay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, masok! No kasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. I love you, Berta. I love you to, masaw. Agpesaw? Awan nga hudish. Ay na, agyaman nak. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi ito sa rin ni Rinang agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, manay? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarot ti kasapula, manak ko. Uray, 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak, maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae ito'y balay no adda ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan, maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta, Dapat lang atan Siyak lang nga rodan ti umadayo nga agtrabaho. Adda pala ang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad, maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Reyna, anak ko, nakarubot kayo. Dumagas kayo pa nanang, tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko ito manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak ito manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adan yawid mo a babae. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdaragam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay mo. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may agsenyorito kamot tayo. Ha? Ni saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaay. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka anagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok.
Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Hano nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti sweldo. Kasano nga roda maka-sideline na kat ultimo day off ko, agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga'y bagbagamon. Aminam ka din nga, agpampamayang ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina, Apalak nga ro dagiti po kumare, ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di eh, Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang ti swildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, perme ti sakit ti bagbagyak itoy. Makabanog nga perme. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit laang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isang tistor mo insan. Ta pag inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot akong ngaglutaw. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho, insan. Agkiwar iti simento, kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya, kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga raw insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda laangan. E din to ta dya asawa na nga anak ta, kat kastao na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino abaknangan. Ta merienda. Di na mo, taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma, ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwartana nga, kano kwarta ni rin ang anak ta, tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho, jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8, jay anak ta. Pare Maning, lumagas ka pa, ta isat mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw pare. Woy pare, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan pare. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang may pare. Paayan nakpay. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latama tanak kaw. Angem at sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-loto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kas ti aramidon na.
Si madutmutang manipod nag-abroad ka, anak ka. Ne. Madi ate kastang araramiden na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa ititurturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo, no panulnuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakinkwana. Kasaok tumanday dyan nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat ito abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Apay manan ay bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Nagsakit ti bagbagyak nagtrabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Naguyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro dyan babae, naimon. Kaya't kung tagawin, ngam ano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasadar aramid umita. Ha? Aramidak nga? Hang kaman mat nga agim dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak kapay. Anya nga datangar aramidam. Merienda kapay kano nga, merienda isto. Apay hang ka nga aglot-loto. Nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabarte kakta, inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga ramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hang ko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata, hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan, iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damot kwartam. Hang ka nga agdanag ta, agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak, no di na kun pauitan, ta damot kwartak, tiladyak kayat, kat tipadaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige, tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit isikap ko nga agtrabaho ito. Sige, bye! Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mau, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwana manipod sikug ko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin sikug ko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat, pitaw. Ay, wang gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang asikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wangar sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di ba't sadot nga asawa na? Naglalaingan nga ay. Iso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pa'y. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramitin. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko na nang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron na. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho ka latta, kat agsingsingpot ka latta. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwartam, Bitaw.
Nay, apay, manaw timpaw iti anak ta. Dahil laan, ay, imposible ay, jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo titi kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery, kunanam ay. Si Kamal lang aro dalakla kaya manipod paw-pawitan na ta dyan nak titi kwarta. Uman-order ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata, mausar mo ay. Mausar nga. Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay, ket kasanong ausarag, ket awan magto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas naman. Peke mo't na dyan nga aircon. Nagdaklan iti picture. Hanggang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakal. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dyan kusina. Sumanali lang diyan. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket diretaw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag dita kan agbababaay. Adto ti lima gasaw. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano ada emergency paggastusan tangay. Adamat dyan anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot ada dakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwarta kita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to no agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumat ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita, tay sudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana rin ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka, dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamoy, tapadaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta ka nga dito abroad? Kastoy tatang, makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yon. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nalaka at trabaho.
Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami, taada ka na yun kwartamay. Nahuan kwartamay, napudot ti ulo may, kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay, awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na, di mo pa lang amin sinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amuti ag diskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak ka. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanang, tatang, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kuana. Wen mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak taan say. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na nagsinadan iji asawa na. Ay, awan nga rodra At nanay, isunti umawag. Ay, sumbata mo ang lakay. Hello, nakaw. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga urayan niyo ti pawit ko. Anda nga may nangusara iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agong-ungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan to kanuno makatrabaho. Sige tanya do pateramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya man. Ang damat manan ka inagaw ta. Bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Taumay ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro, ngam nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakat nga asawa na. Adda middle age. Kanadagtawan iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resibo, edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan kanumat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensya. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, adda ijay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng?
tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minon. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko man, nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Awang kataga mo ba kay? Tagawid tan. Awanan. Nagatang kumat aminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Mat bite. Sika mat gayam dia ta bite. Wan, kasangsangput me. Umay kayag bakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa akpayan insan. Aya, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Aya, kat agkukuyog tayo ng agawid insan. Wala, umay kayong kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ha? Anya nga lugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay manay. Ay, ada lugan niyo. Wan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakat ka riyo. Sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makaamaw, bayaw karyo. Mabayag pa nga grobot to iti papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadaing sa mau. Kadata ko may gidalanain. Agtal na kaman mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Iparupa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawam nga. Apan kaman ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan dia bite. Kan di karubya tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karubya tayo nga marites. Kat damdamagan na. Numano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Masidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kas lamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gaputapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid da kumaangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya diata. Bak lang siguro diata nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abitay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-adupay ko maabindisyon ti dumteng kada kaya ubitay. Sapay la kumaanana. Bumatangak man. Apay, ayan jaglakla ko ito'y. Napanagsiar, Romana. Malag merienda kamatang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piliang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jeda dumayd ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamat laangan nga isudan ti kabak nangan ito'y lobongan. Ha?
Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayo. Si Makit nga minti chan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man! Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa inyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy, nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasing simaw. Ure pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday gestor nga agpaspasikat. Agasam data nga. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigod na kasta? Very close kayo idi ka ni Betty nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka nga sino nga kabak na nga nan nga nakalaslas to. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngayon ay. Apay nga yung baga na. Kadya pa nagilibre na ijestor Kadya pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tira pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsyurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-short pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma di ora awawan. Nasakit ti ulo. Na, unay laki ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal na. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at ta nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon to nubikat tamangan tayo ije balay. Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kagawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usleng. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pa, ibagak to kada kwada. Agasam mandata. Talaga nga pasikat na diya nga biti. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pa ila yung publising ang mati diya Manila. Ngam ito'y pa ila ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, Kaya damit aja paranod, bakay? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay? Inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay! Haan mat lang nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Hey, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Handi ka nga lap-lap dyan. Ibis nga haan nga mapan ni karyo. Imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tanga ti handian ibite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan ada jay kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga.
Pag ano, tayo mapan ag-apply dita. Isudi ate, umay no, ada kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kada kita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamot tembakay. Tadyay nyawig ko kaninyo kinibayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang Ay, mas. nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayon ti makitkitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabaha. Diyaman amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha ng trabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawa. Ah, Ay napasensyakan karyaw ngamasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan ngagtrabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. amuyo mitiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay bete. Pastor ka nak, tada umay ko itadkan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dumakin nila kaya ko bete? Kukwayo lang deta. Ha? Branded pa ada gijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adda pa'y bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bete? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay masa kailangan niya. Dagijay kakasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray dia ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naul-ulaw. Uy, sige nga ruta, agrubwat ha. Masapul ka no nga operandag. Ay na, tay katanda ti bato ti apraw. Hado ka no nga binti bato na. No saan na maopera, amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Tayo nga minti ka asidgan nga ospital. Sa payawan po kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo natagdiskitaran na ka? Ay na, ikay pala umutan ka nagiti kakasinsinyaw. Yak pa'y kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige ta, agtinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan ti nagpatulong ngam kurang matladta. Anto'y tinayong mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Yung kapastragay. Gundamayan mo tintag patulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niya. Ha? Insan, Yung ka na eh. adda kayaw. Ay, ibag! Dumalo ka taoy! Adda kami tunay!
Nadamag ko tinapasamak kini Uncle insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na insan. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami insan. Tasi dadaan kami atumulong no adda lakid de. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na ada limad nga apal ko kanya minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak sa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwa kaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Ha? Dahil takot kimadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakade. Sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi baro. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaung-ungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wan nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpong anti ugali na. Ay, talaga siguro ang dati kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, ato'y mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayong bagbagakin ko Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutan. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. No akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol at damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay nanak ka. Anya dayta naka-eko bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabali nga armam. Agin tutumboy la dahi jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak latta. Taamok amatin. Nagtumot lang tirik na nakanyak nanang. Ni,
Anya man nanda ti insangput mo, Andi. Litsong manok, di na. Di mo po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok, ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Diyan nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka nga nag-reply ka na niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Okay, anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan na? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armon na. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na, di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso asorya, nga mawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin adumot ngayon bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardengan nga agarapin ka, pangasim. Uray kanayon nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarapin ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karken ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamu ka, Andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na, impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardin mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye am laeng, tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresain na mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sara? Ay, padasan na timang pwersa kanyak ta makaraman. Aklunem kit din yan, data. Iso ti may parbang parakan ka din Makapadurman mo dahil nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki iti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kiday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi oreawan anak mi, basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no da kayo tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyagbaliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram kan kuana, anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak dayta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ay, saanan ba raw? Kabala. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulad ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket agyaman ak Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan.
Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langan. Mabitla ay wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo din tigalon. Kan di kay mangtod iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kitditi. Pasensyaan na tatunggal umay ijibalay katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidira ti kas niya ar-aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla maray. Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagaget pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayo. Hey, una, ngem nakaraw jay anak ko, paray. Kan, di mo ada nubya, ni di na nga anak mo, paray. Agraraman nga ro na mang nobya. No agas asta. Kunamudlan pudpud no alalaki. Agraraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbasol lang, tikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw, nalalayngan ko man ni Andi nga arman, tapno agbawing kan ko na. Nadayo ang mapasamak ti kasta, pare. Jakpat siya, akayatan ni di na ti anak ka. Imposible dahi ta, pare. Awan ti imposible, no talaga nga isuda ti na ikari, para iti tunggal may sa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ta ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburburing at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasin. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Apay akastamot ang ti pagpagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangakan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan di na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan tibiyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasin, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da kumatatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak kamuha. Sinsina anak ngaminan. Ngam diyak imanugot tatang. Nay,
Napintasan na magdayta, anak ka. Ay, atag ni Sara, tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayatag. Malampasam tumot lang, naita, anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya, no kasta. Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa sa mga niya ti panunutan nagititatao ang makakitakin ka no tiayan tiri daw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, arumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samot tayo. Basit lat ininom ko. Danggayan nga ginom, Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang dapat arag di tibalay. No, kayat mo Ano, ti idul-dulin ko nga arak. Sige nga, Rodan. Isunti inuman ta. Tapno sana ko na rumwar, Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jak agawid no adda dita dayta adina, Manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kaya. Ngam ipilit na lata ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kaya ti agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko na, Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na. Apay. Saan ka ginundawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Ay, apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan lobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan, dak. Sino alalaki na ita? Amaw. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Wano saan, intagdarom adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak ka mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sara kanyak, tatang. Gamkas jay matan tinapasamag. Nakasaganak ang mga kasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige.
Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Agyaman na. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ma. Ta maayat naktumot lang, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak ka. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw pare. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Resaan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain ti anak ka. Saanin atumbaw? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga runay. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wandi na. Inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikug akon. Agpada ta na masikug. Wen nga rud. Kayat ka kumaasidiren, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam. Saanan? Taddaditan? Ay, sorry, Dina Sana balit na singpot ni Manong ko. Di na kanto pasangitin day dyan. Nagrigat ngam pilpilitek ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laing Dina. Kaya't idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na dyayan. Apay, awan-awag na Awan nga rud tatang. Di na matrepreplyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katitaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Sana ka no na ispaltibiyag ni Manong! Anya! Anak ka, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuha na tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang. Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam Anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balo mutan. Anya? Diyak kayat nga gastos kagapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdang tapakaragsakak tira aramidak, Dina. Tababang na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpayla ang arman. Awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga uray adan anak ko. Ken balo Saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamatan Naundaya panawin ti panag-araram ko kan ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali.
si kalatta ti kayat ko. Ay, may karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di, sige. Aklunan ka, Andy. Wan di na, promise. Oh, agkasarta ko man, di na.